Mathaa matanyibaire 72 thutha wa ceceni ya Inooro TV kumulika gitangiko gia thukuru wa airetu wa St Teresa Mathare makiuga giko kiria kiri ruthingo-ini rwa thukuru yao gitimararagia toro nyundu wa munungo moru na airetu kuremwo ni kuthoma riria kirasi no. NMS niyoete ikinya ria kweberia giko giki na urugamiriri wa thukuru uyu uruga ni undu umabete thayo wa ngoro. We are happy with the work that is going on currently because we have seen some progress from whatever was highlighted the other day. Na ni maciana ni ira affect muno ni maundu maingi kuharwo kuhaya tondu riria takataka icio iracinwo handu wa gukuo ndogo yothe igagira guku cukuru-ini na ika affect ciana citu. Giko giki kire kirabingite barabara ino kwa ibinda ria mwaka umwe aikari mugite ikinya ria NMS gukieberia ni undu ucokereirie mwiboko wao kumibuthira urire thukuru cierekeire kubingo nyamu marari na guoya wa ciana kurwara mirimu riria irathakira ba. Nituramaka muno tukimenye tugicunga ciana twina extra job ya kucunga ciana tondu cioka haha indo iria irarogota haha ni indo ciina magigi twero ni barabara cokio yari na haria thukite twike atia tuthondekerwo no ona gukiri uguo kuri are mugite ni maiteiro mutu niamu abandi mararokaga kwiyethera mugate wao wa o muthenya makiungania indo cia plastic riendekithia riao riri are maraitaga gikwaba menjero irima riria rirutagwo giko kaingi nao mathie na mbere na kwiyethera. Ile kitu inatusaidia namna gani kujipatia busy na hiyo hizi chakula za nguruwe na hizo plastic, hiyo ndio inatupatia mkate wetu wa kila siku hapa. Kuratweka giko kia mithemba yothe kiria gicinagirwo aba na ndogo eno ikoretwe kimithia aikari thayo mwiboko wao uri ati uyu ti mutaratara wa muthenya umwe niguo kuonanio maitho-ini ma kamera no indi ni undu kuthie na mbere gwikika kaingi na gutigirira augite na cokio na ngahoya ndigakorwo tu no umuthi mokage ihinda kwa ihinda riria mona cie nyingi makoragwo na ihinda ria gukuo no ko ni Monday na Friday no tukene muno na tucokie ngatho. We know it's not going to end here because in the past we have had such issues and after a few days we see again the dump site is back. Kuona ni matangikite kwa ibinda iraya aikari marenda NMS yoere ikinya ria watho mundu koneka gitege kwa baringi niguo rwimbo rwa giko rutikana coke itura-ini ria Mathare. Ngiribotera Inooro TV Jetago Masi wadia wa Muriithi.